okayfm 101.7. Yewra Enoch Amwakunsia waye former regional security coordinator Emma Ashanti region NDC na mene no ntwetwe enkomo miwa memwaje miwa memwaje Lejo Sobira na boko de Rade na Mompaibo ami beba chow na we former regional security coordinator meboa me pacho ai ya bo voice bi se ya wa ha na ya te so ni na ba ko a ye Asiedu Nketia e de atodwa obi ate na ye mo ahye no ne se ye Ofosu Ampofo elder wonu ana jana dawruma okofa system ba ya modi betimi quality resource no because we set 2020 elections ni mu wie ye no system no amane board ba ye ne se akrash na 5 regions pe ena munya ye eti enu kura nti na ma wo court okoka say resource one farm because they were manually collated enu ye baako de toso mienu edu ba bi no wo se appointments bi wo wa na wo pese wo ya na nka party ni pese si ni kwan according to Asiedu Nketia na party ni pese si ni kwan ye so be resign no se de bia ma resign wo de ye ena wo koye ye afei tese eniema ndie bebre na ma menhwe wo de watu anu mutuo ni radio kasafidi awodo akasa de ntia esese mutimi retain moma Asiedu Nketia yewra eba na obeye national chairman wadawo ma mentio yo binia me andopay me da wase sa abato se me rubisa be ho ase se mo be kaya ebeye January ena me ne radio 4 ene ntempere 4 kasaye ekire mu pefe se 101.7 en sese yewra Ofosu Ampofo ye ma ne kwan ema no be di NDC anim bio Samre January mo no de na obi akra anye na dwen se wo be contest na me kasa asemu no me ma reason amede ma ye ne se ye di kan ene se Ashanti region aba ye to ye figure na ye nyaye no e ye compromise sin what ye regional executive sana na kwesi eda wo ma no ena e ma ye compromise sa figures no na fe bio ye Ofosu Ampofo wa modern e can say wo fa 2016 aba ye to ye no a na oye national vice chairman and also a director of elections when timi amwa ma ya collect resource na oyine enu kanfu anso no 2020 elections what move free 10 something a parliamentary no and more about 137 mo mana baso menua emsa omuta Ofosu Ampofo ti no omne ne kasa ansem no omunhwe Ghana abakosem ya bato abakosem osi wa maye more than 1 million votes 2004 elections ani Yoruba da samoda ya no sama na voter population no wofom ye to aba Yoruba da samoa no ye chairman odi animu a ye di nkuguo no ye vote ye de more than 1 million votes le be kan ho sama kwa na voter population wofom and to Yoruba da samoa yes sam wo hwe NDC abakosem mu a chairman bia ni ho de yakọ election a wo lusu e de na ko bio omo kra de na omo dwuma no so depend e Ofosu Ampofo so o claim so wa ye no mo abakosem bia chairman bia ni ho a wo lusu a mo de na ko bio mu debi
But say chairman dear. Me a chairman. General Secretary Nuna or Nuna a day-to-day run of the administration. It's island on the modern copy na me a chairman dear. I preside over meetings. No, credit say, we are chairman of Socialist Party, more to me, pa. Okay. Who to me, pa. General Secretary dear. One now hear a dan equity dano, I am at to the National Functional Executive, ever catch the one. You be decided now the year, man. The next, and so exigena, you be out the year, man. Nemum say you taking major decisions, the way humanity. Chairman, it's me bo be a dear crowd to do. A bill, so we are chairman. O mandate, and I to me a dema what they say. Fire cock, my young coding conim. Yen can't tell say fire cock on a young couple vote to the being cajon. What fire ya back or someone? You're ready for a linear movie, or the coalition and prensa. Ya winning mummy. Ye call them plan Sasson, make I say a call Congress or second D. Ye move a break, I say, and say, and I'm paying for so my idea. You call you could lose you. You lose you and you could fire Robert as a more buy. Or dear buy, you vote to the brave account, parliamentary city increase. Yesterday, you are more modern, and yes, son, a dear Quabrangemo, a buy. You are Quabrangé buy, and or winning elections me. A sign as to whom I am free. You will move him with a call election, your son, dear report of a buy. What if you buy a coalition and you could lose you? You lose your son. You will for Ampofo. Some ran a lose pot of it. You know a national vice chairman and director of elections. This is NDC. 2016 results. 2020 results. Debut, me by Jumbo, opening. Where you be a no one your fan to penny for 2020 elections, Muni, results, Muni. You will for some purpose here, one, I may present me Bitano, and the pay say. Results in NDC, the equality, and away, and I'm very bad, they see equality. A video so cast quite walking. Ye got course, and here were results and the results in the court. My mention what dear. The team will pop, or go sample for 3 more pop. Said, it was the NDC lose 2020. Oh, there be Papa and dear. You call a man of many preview council. Because I wouldn't be a make up me be a cast there be there, you know. Because said, by election be at a bar so offense so. Now, Mode Barbara Sawa Samwa, a quadrina, Sabrokas and a national organizer. Now, when your accident to cram and a con until a dear crash and a con. What kaya? Now, what Jim offense so. Sabre a game pradenting, what will the Muya campaign? What do party no? I said, oh, boy, and that's a young put. Oh, there be me. I can wait the off from Pacho with you. Where Elden Pacho Adama. The woman said, oh, fire for some papa. Obian cancer or yes, my way. Why, yeah, Juma. Nemum a basher obey election director, national vice, and a chairman, Wabayanoa, and more party no. Nananka be cat me, na me cat semuna, said the Odia Simba frame. Let me say a year the team of posse, I was a NDC lose you. The Antina America, sir. You lose you 2016 election. And the more a year, Penada the professor NDC branches and I year passing on Papin. I am ready. Sir report are making me no come Wakinsia, with the animal yet. The company phone name. Eko koduru se eko ye rajo mahama animu prebebre mekai se wo se ebe we ne 2020 dia ye nwesa branches de be ye ho adwuma me ne opanyin bi ene ne kokohia ene ye rajo mahama sia na o se ne mo hwe istin ene asan mo ne party mpanyimfo no ye ra mosquito
Asiedu Nketia any Ofosu na mon collaborate na mon yenhwe say branch na ready to trade was anti-memu Eastern region no ye beto to science no opanyine no ene ye Ofosu Ampofo kokohia no o se adwuma no kro mo ye dada ene opanyin so se enam dodo ensen kwan enti mo ye ne enso ye be ye ibo a ebe ma party ni wa ye din o ka kire panyin so ye kan sa na kese ye nyinu ni ama mia na me ko ye wura Asiedu Nketia ho ene o se ya asem papa enti me ne mo ya adwene ye nkwa ye adwuma no e stand ye chairman kan ye no nti adwuma no ye ntumi anye me ka kire panyin se nke ye mo ye wura mahama amane ene o se da bi me panyin me ko kan sa na ekofa ntoto ya abo mo ntab enti nya no saa anso wa ye wura ya abo achi jan ye wura Asiedu Nketia ma ne krata se ade na ye pese ye no wono ade 2 meter e ye nkoye ofa ya se da bi me na ye deputy amaye Ofosu Ampofo me ne no very good relations enti ye be boda mane ne akoye adwuma ofa ya ba ye o se ye Ofosu Ampofo se o mo ye adwuma no nti ye nyai kwame sa adwuma na ye ntimi anye no ebi eso na ye adwuma ntumoso wono odi kan ye dada it is a mo sa akoye a musu kra mo opposition muniska kwame ye ankasa o ma ye sika kra nkoye o okay nya ye koye adwuma oh okay adwuma na so o mo ye no ubisa asantememu party mpanyimfo a branch audit no branch bi wa over 200 branches o mutimi de o mani ko ba 30 minutes o mo se aye wi the entire say any trim person no person NDC lose no me ya me ko team wa asantemem ye beto aba me de mpanyimfo bebre ye wi afed mahama mo no o mka ye na mre hwehwe wo ma ye yi wo mo so mo nkɔhwe abato so no ye from agents ye nhwehwemu no ye hunu se nipa ye de o mo ko gina ho ama ye no emu nchichemu be o ha mu nchichemu be ya aduana 40% eye NPP for o mo gitum ye frɛ obi a how mo ba se mo frɛ wo mo a minim se mo a list of nipa wo mo yam party members wo bakura wo twa ne moja a wonim se we party ni eti se obeka se ena ekyerem ko hu se MPP fo abefrɛ mu a no mbefrɛ mu se hwan ne ko frɛ wo mu mo eno ni asaburu hwan ne ko fa wo mo bae pa ne ya announce ba me bo party mpanyimfo amane ye wura e be free eno nti oba kumase se ye mpedi pa from mo si wo manan kwame regional chairman na that's why na kwesi obukoto abama no oni kwa nizumo o ma mpene so ye fa di pa tete wo mo na binum nimde se da e beto aba ye mpa wo mo nko kwame e da ye to aba no brand areas be bring ho police stations NDC amfa agents anko ba mame radio ye mo mpanimfo wo mamanyoko no mu wa Shanti region eti niema we no nipa content crot se chairman Ofosu Ampofo no obetimi ahwe Shanti region the same time no ohwe ha e bia ye beto aba no de ahye nipa bi nsa se mo nhwe sem totue we mu ebe ya adwuma ye tibi de bodo so bo ye Ofosu Ampofo na appointed director of elections is a 3 year grant okay eti se niema nkoye na si yankra obona mane na oma utumi se monye ne emfa nipa nhim na party di pesi kase yemfa ntete wo mo a babe enya de onimu sika ye si yemfa ntete pa enkrofo mo mu nkogina ho kwani ye sika no se enne beka wo mo ekotete wo mo nsa nyame neni de kasa anse buyi no esa no kura adam mekanti region for the committee say yanhwem na yempa kwa bi so mfa so enyimi free party no omo de na ekoso na no kura ba akwa me kokan ayi say nse so Ofosu Ampofo eye chairman biu na fi figure no so wo ho no eye ton na kwasi mu koton ye no council of elders ba bia ye frɛ wo ana asma wo kan na ye hudo hwada sam unni nyina so bia ana evidence
Edi kwame, omo frɛ me kɔe. Okay. Die minim bia me de to committee n'anim. Committee bi emi hwehwɛ masem mu no. Na nakwasi mu side complain, ebe ye petition against me on national. Ye wo Ofosu Ampofo council no, e ma ye frɛ me. Die minim me bɛka no ho. Council of Elders report by you know. Eda di pefe mo mo jitu se ampa abana ye to ye branches de bre wo ho a ya ampa nipa amfi ho anko gina anko hwa abato wo so. Ni nyina mu no ebesi enne report na Council of Elders ye no. Nipa miensa e na aye petition ama na ko national. Ye misa ye wo Ofosu Ampofo ne committee no say dia no me fa party ne mra pefe ne se te obi bo osombo na ya frewa ye di kan ye be frewa he se no de broni lawyer for be ka se primary party case esan se Ofosu Ampofo interest e wona na kwasi ne nkrofo mu no petition ankrofo de ko ye ni nyina o ma anfre na kwasi mu bia ye ja no ma na the contest election or da so ye chairman enne o kwa santima ma na kwasi de gina mu ye adwuma de say yamma umbre Ofosu Ampofo enyina ho. What is the connection? Eye wo mo mpeso mu di party na wuo no. Wo mo mienu no. Oh, and yes say abato de eduru so anase ye preposition na obi a o ba bi ogina. Eye scratch my back, I scratch your back. Asontaba. Sa na frafrafo kan. The air code say NDC percent party no ye ko abato na ye ko winia. No nsem bebranka beka na general secretary Asiedu Nketia kasa empanyimfo dware wia ne nsu asa empanyimfo di bomo titie fi nsu asa beka se odan cheba wia ya nyina chinye de wo ka no abon ni tape a enam amobo yi ye nyina ye nim pefe se esi enye no nko ansem ne bebre wo ho ma ye na ma me wi ade we Saturday mo koto aba esi ahenefo a ye delegates no e kwa akoto ma menye sima asembay na wo ka kire wo mu de ntia esese wo mo to aba e de ma yewura Asiedu Nketia de me ka kire NDC ma e de say decision a omo be make no eno na be kire Ghana daache ne NDC daache na yenya abol me ma abol kire be kan bi no de ntia mani abra me nam afidie so kan ne se me pese omo hunu de course wo na no abo mo amoma hu de ntia ensese ye to abama ye Ofosu Ampofo okayfm Ghana ma esi apini NDC ma eye Ghana for ye nsu esi apini ni bi sie penko nimdi a ye hia nipa sebe ne nsa chi nya ne hene na odi bi ne hene ne yedi sika de pepa se ope obi saa a wodi akukuduro be di party nani na omfanyi yimu enye party ene na wasa woto abama yewura Asiedu Nketia ba bia ye gina yakọ obi saa da yewura Rollins na menfa the currency so da so tiase na enkasa nsemu ya ekoso party mun kan koso ebi a ke Ofosu Ampofo nkofa form kra na nso so panyimfo se atia ne movie anope me ko afidie so NDC emanyina ni titre panyimfo Council of Elders mo amunim de ekọ se enye nanso obi amuana no mo mfa ma no metum anya sa ye beda ne ye hu jakere ya so ye man yakobodu fe yi ase aban we ye rakofo 2018 hunu kwan fa so aban ye sito no ye rakofo de no kwan de course ano ye breye na ye rakofo ado break the 8 no emra ye Asiedu Nketia ka so be contest no enne sa slogan no akofom ye the fearless mosquito and also ye to abama no mesremo mesre NDC adehie emra so say ye de nokre eye adwuma abaya ye beto yi aban no wo interest wo mu pa esan se o kwa be so ne kwan no ne se aban no wo fa wo do aso to form security services no aban no se
Ebeye mra ma omo say yewro Ofosu Ampofo be di party nanim. Ama omo break the 8 say ebekwa akọfa mosquito aba. Enti kwan bia omo be fa so. Ama ye di sika adane aba no ama Ofosu Ampofo omo be fa so. Omo guso omo ye adwuma de enti a me kasa an say mummi sa mo ho. Na no other 2020 campaign ayeye no. 4-prong campaign ada bia ayeye no. Emra omo se say sa anchi say no. Ye Ofosu Ampofo party ni sika. Enti yeru amahama ekwa no wo mu ni akiri. Ye to abai empie say ni enne sika no a wo mo de nam tugu party no mu no. Omo kofa no we ni. All of a sudden, omo nya wemfo. Omo di lotu. The NDC for yenya ye free revolution mo ba no. Enye sika sem ye hwe oman no yie. Esan sa market fan kwa yeda ba ne esabi no. Mommy and Twabapa. You are General Mosquito. Open to me, Nana Nagan, or the Apple Drew. Any name, dear, ever candy pabum and the aqua to me. So we, General Mosquito, free NDC more, party no home, a good. Baby, we are the crossroad. Say a bad boama party next dinner. And our party, no, the kids remnant any mabawa. Say, I'm Twaba, General Mosquito, no, NDC. Ya wie ya no then no many Victor Smith twetwe nkomo wose wotu yewura Asiedu Nketia fo se nka ade no kra on resign no ko ni general secretary no wesu ni chairman na wono kra no ena musa anse ne sesei baabi a mobaduru no se baabi a mobaduru onwe ni na yewura ayi chama Ofosu Ampofo ewe ni anoma ye no ayi campaign manager okay, why they suspect the guy? Nra ewa was it no party the baby I say no nka ho sa. Hey, one Rollins and Nante here. Oh, ni mai ni munisa do kasama Rollins bisanzo ye keda for no ba no ka ho. So ka ho ankata ma yewura mahama. Efre yewura bisata. So meye vice president no. One thing about Victor Smith kai. Oso woni mu no. So ye NDC ni na war revolution na woni mi yewura bisata jame fa the credit ye. Na party ni woni mu. Na woni enti wono no de akwaya say ye keka no kan bi won fa na sem no nya ase won fa na sem nya ase bra so woni party na bakosem e na party ni mu bre no no ka ho a on ka senti rewe misata enka Asiedu Nketia de ben ko baba boso adi akire o person ye relevant but mo nya na sem pantu ba bi ni en ka sem pa. Hello. Mira, meda se no paper ni enkomo yi se ni wasi akire nsem mu. Yes, you da se. Bye bye. Bye. Owura Enoch Amwako Insia, former regional security coordinator. And you know actually come on K101.7 so any okayfm 101.7